72. Izi ni impanuka z'indege, ni mu mwaka umwe gusa. Izi ziba habaye urugendo rungana na miliyoni 32 rw'indege mu mwaka zizenguruka mu kirere cy'isi dutuye. Gusa iyi mibare ntabwo ikanganye, kuko iyi mibare ni mitoya cyane ugereranyije n'indi mibare, nko mu mpanuka z'imodoka, impanuka z'amato ndetse n'izindi mpanuka z'isi. Dufashe urugero, mu mpanuka z'imodoka byibuze miliyoni n'ibihumbi 320, izo aba ari impanuka z'imodoka zonyine mu mwaka, zidahuje n'izindi ngendo. Umutekano w'abazitwara, ibibuga by'indege ziparikaho ndetse n'abazicungira umutekano kuva ku gice kimwe kugera ku kindi, ibi nibyo bituma umubare ukomeza kuba mutoya cyane ugereranyije n'izindi mpanuka. Gusa nyemerera tuganire ku kibuga cy'indege, bimwe bifasha indege kugira ngo zigire umutekano ndetse kandi impanuka zazo zigabanuke cyane ugereranyije n'iyindi mibare. Nyemerera tuganire ku bibuga 5 bikomeye kurusha ibindi kuri uyu mugabane wirabura muri Afurika dutuye. Njye ndi Isina Namayobera, muhaye ikaze. Ku mwanya wa 5 turasanga Bloemfontein Airport. Uretse imiterere idasanzwe ziri ku rwego rwo hejuru, ubukungu buhambaye, inyubako z'ibitangaza zikikije ikibuga cy'indege dusanga muri Afurika y'Epfo. Iki kibuga cy'indege gusa muri 2012 cyabanje kwitwa Bloemfontein International Airport n'uwari perezida w'Afurika y'Epfo Jacob Zuma. Ku mwanya wa 4 turahasanga Port Elizabeth, aha naho ni muri Afurika y'Epfo. Iki kibuga cy'indege nacyo nk'icyambere cyahoze cyitwa Heathrow Airport. Inyubako z'igitangaza ndetse n'ubuhangage, ikoranabuhanga riri ku rwego rwo hejuru bigiha gukorana n'ibindi bibuga by'indege biba muri Afurika y'Epfo ndetse no hanze y'iki gihugu no ku mugabane w'i Burayi. Iki kibuga cy'indege rero kikaba gikorana na Bloemfontein, Durban, Johannesburg ndetse n'ibindi bice byose by'iki gihugu cya Afurika. Ufite amatsiko y'ikibuga cy'indege dusanga ku mwanya wa 3. Gusa reka nkujyane muri Afurika y'Iburasirazuba, mu gihugu cy'u Rwanda, Kigali International Airport. Nk'ikibuga dusanga ku mwanya wa 3 mu bibuga by'indege byaherewe kurusha ibindi. Imivugurure idasanzwe, inyubako z'igitangaza, tekinoloji yo ku rwego ruhambaye izwi mu Kinyarwanda nk'ikoranabuhanga, bituma iki kibuga cy'indege kiza ku mwanya wa 3 ku ruhembe rw'ibiruta ibindi kuri uyu mugabane wirabura. Ndetse kandi iki kibuga cy'indege cyifashishwa n'ibindi bihugu by'ibituranyi by'u Rwanda nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Burundi, Tanzania, Uganda ndetse n'ibindi. Ku mwanya wa 2 reka tujye muri Afurika ya ruguru n'ubundi, Afurika y'Iburengerazuba. Iyi ni Marrakesh International Airport, ni muri Morocco. Gifite ubushobozi bwo kwakira abarenga miliyoni 1,700,000 mu mwaka. Ubuhangange ndetse n'ikoranabuhanga riri ku rwego rwo hejuru, metero 220 kare iki kibuga cy'indege cyubatsweho, ubwo ni feet miliyoni 2,368 z'uburebure bwose. Ikibuga cy'indege dusanga ku mwanya wa 2 ni King Shark International Airport muri Afurika dutuye. 100 ndetse n'ibihumbi 20 metero kare cyubatsweho, ubwo ni feet miliyoni ndetse n'ibihumbi 100 mu nzu z'igitangaza ndetse n'imiturirwa idasanzwe. Abarenga miliyoni 7 ndetse n'ibihumbi 500 bagicaho ku mwaka, ubwo n'urujya n'uruza. King Shark International Airport. Gusa naha dusoreje urutonde rwacu rw'ibibuga by'indege bihagaze neza kuri mugabane